Ile igacha igakombola anake akona gakamu wacho wakora ni taigamba ng'ombe 1 igamba ng'ombe 1 nageretie ale alo bithoko kwena the chuka modern market gutumwa thaino at least antu mali maimela ciao kuma na migundani makabota kuibira thokoni na kuga mongera thaina mubunge Patrick na gwatirite githomo kerege chigambunge giki nundu ndio basari ya Patrick titagwena musaguro as long as you apply no wonire basari so ningusogeria Patrick atho nuntu bwa gurumia comrade wonde ura mete chuke kama ng'ombe ngiri 10 semester no tusogeria Patrick atho nuntu bwa gusupport kithomo na njenene muno na tuge nende tuna moyo yu na tukumrombera ngai akarangange au giteni kiu ke MP nuntu ketha anabeto bambe kuthoma comfortably na ambe go to support ya kithomo nuntu gintu kiambe kimbise kithomo ne is the only equalizer we have tiga gintu gigatwiganania both mwana wa gitonga na mwana wa muthini ni kithomo ate mucho nuntu inu kibago gutuna ni tichoni olongo Patrick munene amekete sure every complaint akwambata ngiri ciake 10 na ambasare ni agutunenkera na tuli ciana igicoga cukuru ikigwe ciana ambasara cionde ambasare cionde ciigwe cukuru Araindi barutite mbitokire atongoria bange kuthingata bulapa to akurutha na gutethia antu bago Eastern College our leaders nitugire guchwa Trista facility ile gatumajire develop tikubira njira ukenda to develop that area. For example, the socio economic zone okwa inu kathara kanithi tuna socio economic zone tungira twa develop njira ya kuthi kwa socio economic zone, but we cannot first develop the road and then tuchoke tuka develop the facility. Let us first develop the facility tukina choka to develop njira. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita murimi wa mbogo Bwega nuntu bwa riboti enu tukithina mbere na ndiro cietu kwina bata ya mwana wa mwari kwina mbere kwigua kimenyagirwa muno gutigira ati na kwina mbere kwigua kirira na wanwe kumania na ntano cia tene ikundi kia ndini kana ikundi bia ndini na kinya ntongori ciretu kina mbere kwikiwatanira kiango gutigira ati iba gukaria bwega mwana wa mwari mwandiki wetu wa Ndeto MC Mwitonga no tubangirite riboti eno ngwataniro ya atongeria ba makanisa na musigiti kana Aisilamu o amwe na ACC wa North Imenti ni bombite kwithirwo bena mucemanio jo munene aria bokumbite kwithirwo bakiariria mantu ya agenda ntano cia ari ona kugita mauja mapema Imenti North nimekuja ili kusupport hii forum ya the religious organization kwa sababu katika jamii wanasikizwa sana na wako na a big following, na tunaamini yale ambayo tumeongea siku ya leo kuhusu kupunguza dhulma za jinsia zitaweza kufika katika makanisa, zifikie Wakristo wetu, zifikie Waislamu na kila mtu katika mahali ambapo anashiriki kwa mambo ya dini. Ni kwa sababu dhulma haina ubaguzi hata wa dini, na tukisaidiana na the religious leaders tunaamini tutaweza kupunguza dhulma ambayo imekuwa ikienea, kwa sababu kama county tukiwa mbele ya the national figure ni kumaanisha kuwa watoto wetu wanaumia zaidi, na tungeomba sana our elected leaders also, vile religious leaders wamejitokeza siku ya leo, hata wao waeneze hii habari kuwa dhulma imeongezeka, na wajue pia wako na jukumu ili wahamasishe wananchi, kwa sababu pia wanasiasa wanafuatwa sana na watu wetu, na tunaamini wakiweza kuhamasisha jamii tutaweza kupunguza hizi dhulma, na pia watoto wetu watajua ni jinsi gani wanastahili kukaa katika jamii. Mimi naitwa Kadir Abdulkadir Osman, Imam Prison. Leo tumejadiliana juu ya mambo kadhaa ambayo ina deal na mambo ya GBV, na tumekuja na structure kwamba sisi kama
viongozi wa dini tukue kipaumbele, tuhamasishe wa vijana tukue katika churches zetu, katika mosque, at least wawe na nafasi ya sisi kuwaleta pamoja, tuwaongeleshe juu ya issue ambaye inaendelea. Na katika Quran takatifu Mwenyezi Mungu ametuambia katika sura ya 2 aya 44 ametuambia hivi: je, akilenga viongozi ambayo wanalinda watu kwa mambo ya dini, amesema kwamba je, mnaamrisha watu mema na mnasahau nafsi yenu. Kana kale ndene ya Meru na Ngoroki ni ontobwa mimba ya mapema iria tukona ejeteitetie na tugeta tukoria na mwaka twina antu baria banyitite obisi iria relevant iri gutunengera datas cia kuonania uria undu urima ni undu kuma na kiri directorate ya agenda ya Meru county tukona preference itetie mwaka 28% igakurukere ya thirikari ya 17%. Na ko tukona twi antu ba dini ni tubwirite kwithirwa tukarite nthiguru twariria mantu jau na ni utumenya uria tumba respond na kuona tukwineka nthiguru kiwango kiu nuntu gitibui na ana betu ebo bakumia nuntu batiwita na mbere na cukuru amu mwaka bagweta nuntu wa kugia maujau batakinyetie time yao na jau ni jonda kia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngikuripotera ndene ya Mutindo Njoka Ngangi North Imenti Meru TV. MCK Kirua Parish bethirite bakinambere kwa baicho kiankatho nuntu bwa Rutere Foundation kuinambere kwa kibatethagiria kiri waki bora bwethirite bukithinambere nara kuringana na mugeni munene kana mugeni wa gitio ethirite bakinambere kwigua agikatha bara bethirite bakinambere kwa bakia mukira mbesha ino na kinya nuntu bwa mibango emiega ya uthinambere. Thank you all for honoring this occasion of the church and its few members. Ibwega muno na inimbita wa John Mwenda Rutere na ndiria unarua kanisa ka St John Kirua na tweja narua kiatho gia fundraising ya St John Academy ya Kirua twakwendi gwaka ibakwendi gwaka school admission block school yone yaki na bena classroom kaba kwendi gwa expand back admission block na konge irasi kwa uturia narua ntuko ya narua bambitite ndi mugeni wa heshima on behalf of Faris Rutere Foundation. Faris Rutere nura wari former Secretary General Njuri Cheke na former National Chairman wa National Council of Elders ari muchore mono wa St John na bambitire tuntubo heshima nawe bambira no munkambije mbatetherie kiatho kiki narua kenda tumbi kuthania mbecha cia waka skuru kwa unikyo kiatho tukuria ko narua na inyo tugwitwa atina na mantu ya gwita boya muno na kankugaga antu barat bagwita ngwi St John baitite kugendo ngimono tonto kinya watega skuru ya kinara bakinyetie ibaitite ngwe kuonekana na antu ni antu betikwa na no kuona kweri ya twachanga mbecha twachanga narua imbecha gatumika bwega ja maingi mbeca ciechangwa ikatumura buthuku gutena any form of transparency na gutena any form of accountability ora mbeca iguchangwa into bia nthiguru twabitiga aja ujo kwau no monka tumenyerie iguchokeria murungu katho into bira murungu atutharimite tukaia tugaita kanisene na tugatetheria kanisa murungu gukura na tugatetheria ana ba kugita atia kuona good education kwau inkuromba muno kinya raba trombe kinya fundraising ya narua St John Kirua twina project nene muno it cost 10 million na tukendera ikutha mbeca narua tukutha I'm sure approximately 3 million to kinya approximately 3 million tuliao na chairman na treasurer wa St John Academy but we have had a very successful day na tukumbi kuthurania mbeca uchiombe na si tukendera kuthurania at least project ikambiria na tuendere monka twakisha project ibe kuthira narua toka inarambe nene muno sababu
nonto tukwenda waka administration block na 3 classrooms cia junior secondary school tutena ilasi view nonto ana bara tunabona ari kaba squeeze in the other class inge nini tukenda inya ofisi cia headmaster na the staff arabaga karaga na tukenda rooms cia clerks na secretaries na library. All those things will be under the block we kedra ina irasibi kidatu Bwega nuntu bwa kumurithire wa Meru TV kuthina mbere kwigure kionini ya TV yaku kuma ria twina mbere kwa tukembagiria ndero cha Meru TV ugoro. Bwega nuntu wa tutara na ututwigithia TV namba imwe irayithire twikina mbere kwigitamba na gwitigira kunde kathetuni ka Mumiru. Monanirie wetu mathithi ugoro bwe munthi ni Jacqueline Makena na nikawithire wa mitani Faminas wa Kimathi twera rungi kwina Ramsey na Phineas ira no tu bwega.